Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ni aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pra sanor lai. Cipra Tent House. Down. Good lift. Down. Good left. Ka jinglekai runner lane ka weightlifting ye ka belatip kum ka second state weightlifting championship ye ka balapani ada ka Meghalaya State Weightlifting Association mandagas ka arterik unopra arjar arpulai lala aban penhap perdano ha ka phok phing bat ha ka jingla aban aya ki kusnam she ki nongjob baper ka balong kat kum ka jingkhia jong ki nong ilekai kentup ye ki nong runner kenthai bat ki nong runner senrang ha ka basdang jong ne ki jinglekai ha ka porman step lawan ban pli perda no ba people thank you beri presiden jong ka Riboy Youth Federation Tunggadak ka cipli ya gani ka tournament na ka competition nakaliar tunga ko mungiram sa district na puntra pa menta kasi nakahalik nakapuan kami bici lapli no ya gani ka weightlifting kabalong nungkong tindaw ka siap ka Riboy district. Hadin ketika jingpli perda las dang ban peniat ye ke jinglekai ban la ban sakhi ye ke jingdon sap jong ki khun samla ke jela ban dan bentah ha ke ja jinglekai hadin ketika jinglekai la penlong ye ke jingelang ban sam ye ki khusnam she ke nang job de ki ilam baper kentup nadu uba MB tongper beriu additional deputy commissioner ke Riboy district kumkongsan ha ka jingdon lang jong samla federal kharkamni beri presiden jong seng KSU dan North Khasis district unit natau ba Marcus Martin ubri presiden jong seng HNYF Northern Region uba Dipshan Rentatiang ubri chairman jong PFC Meghalaya State Olympic Association kentup de ya ginoilam jong Meghalaya State Weightlifting Association nadu presiden uba Donald Rembai vice presiden uba F Karwan Lang uba Anthony Karnayor ubri joint secretary lempat kiwe
ribuan kedai kawin di Jakarta. Terupun kisahlah kira sampai mi hagi kami lekai kecungki lah kedai haga weightlifting, mengubah anas rendang sini, dan ngipet haga arm wrestling, ni haga kong maghrib patau, bagi kasih seni pi dengan bakla singkli, kemudian hanundan, kiwara haga nam keburam, nanti ngipet tu haga mutai, kawin nanti kecungki lekai, tadi tu lesen haga Olimpik and kiladan pun ikut sama dari boy district kibalani pak akelang saudon kari ban peni yang kasap kajuki ada gipai tu atau Olimpik atletik ni berpun lagi ikut sama kilomatra ikan enam harga district pada state di Korakowai sipun ngidan kasap Andre Indong Elam kibangkit ya kum kini kibenta ban yalam ikut sama ke district ni kilom rep ke district ini Kajing simti jong uba dona kumu nongeram jong keni mi ba dan wara ru ya pun ikut sama jungi dan pau su akabe ini oh sibut kicingnya iban years go idon ikut sama jungi ikwa condition tenta aku kini kicingnya nakai keleng saudong dari dan shen ni ikut sama kilakwa penilakai supporter ki Akabe kamras leng ni ru dang step aka Uzbekistan ke Indonesia ni ba kimio eka sponsorship aka state government nang nungno kacing kepat jongal lembaga di kami segi pajak masuk ke district dalam tahun minai ke cikirsan dalam ni sibut la stika aka skon ka aku kini ikut sama nang petinlat naga drugs kepada ke way nak ka chicksnew kalau sampur state apa ke district ke Juni Bana kerman, bana kalian contoh Meghalaya State Olympic, Meghalaya State Weightlifting Association kan hikmat tu bentuklah yang kuai ke ye apa dari boy district, bangkit dari boy district Weightlifting Association. But ni nak dari boy federation, bansai ikut sama nak district ini le berkersan dia kini turun kenapa kinang don susu sipun Isamla kijungi na po ka district iban long kung ba anas hagis ki benua gandan ni Riboy Federation kandan bentala bagni bagkandan lu kacikershan ni hagis ki benua lu kumju jadi kena penonton do yang Riboy district ngapai nak bentu ya tiru nyampe di video pun bertemu ngayam sudah manukulu sebut ya pun besar Valeria Sunidas, 1986, Atlanta Olympic Games. Kali pocket on this. The show kita sudah itu pocket on this. I 1996 ini ya kata kacir pun yang di Bali State. Kemudian grup kalau nong kerja jalan lah. Jika metro ini masih murah sispa radio baik-baik. Lain sah yang beri kita macam harga kilometer. 2.5 times. Arsa step yang kemudian dulu kata kau berisiko jadi pun tinggi menat ketika kan benar juga nanggung apa yang kata dia yang buat dia pun ada itu weightlifting ketika dia beriklan sisa tunjuk lagi haka national level tu bila ada weightlifters berjalan ini kenal yang mau dah berbuat atau nak sekali. Aku ada sedikit warna yang only medal Olympics. Tabur ni private. Kamera only medal Olympics. Atau weightlifting. Nanti ini yang canu untuk game sebelah. Pun kini jual championship ada bulan sibuk. Di kita sport kerana potential masih hebat. Ikan tu ikan nak ni pak. Kini kita sport hantam. Ini pemakaian ini ham drop. Ini ham fiber ini ham drop. Ham drop ingat. Kadang lupa sikit ada sedikit di bangkai pemakaian ham ini. Kahai room tak pada ham drop tak ham. Garap kan dia sport. Dengan semua yang ni kerja lebih ini apa-apa. Ngapain jangan amat. Jadi kerja berdua jalan ya. Kan dia nak potential memilih time. Ini kerman yang pakai julung untuk mereka. Dulu mereka second state championship kan dia kalah. Ketemu nak tanpa mereka state di Broadway. Itu apa? Ini Riboy. Bibi kerjung basket, nggak mau basket.
weightlifting capital berapa state di Pulau. Dengan potential na speedbox yang berfait kata menjadi seperti sekarang national games ngingit pa pihak support international lo. But di kena lo dari hutan ngapai pa anak suka nukuin dan di siswa lo. Kemudian kekongkai soal film ada di gedung orang sahi ya pada tentang kena apa yang terjadi bagaimana cepat dan tidak dengan sport kalau kita sebenarnya ketika Olimpik sport Olimpik sport yang game pada penting kumpul ada kira kumpul ada kejamin bagi kita istirahat berjumpa kalau rayu so berpeluang ini ke sen ke bawah berjumpa kon samla jauh ke state kejungi pada kumangi bahadin hadir kumba kadristem iyo ya ka hat miknya game kata di harjak arpo hadir kata kawan covid ibdan dia mau arjar arpo iyo ya ka fourth miknya game kami lalong penagi sistem ladat arpo bat kali kalau amin sim sebut ya kikun samla jugi bakamta mi state action jugi oh imala bankot form bahadu balai public state action bagi nandon common form show kita nandon arpo likely state action ta dan dari kirman pada kalian juga media state olympic action dan wajib state action kita laban form show sakit bangsa nama mengitip ke national game ke balai punai ke salong habok state kejungi ke mengitip ke balbun mentah ke next year ke number 1 ke salong po Uttarakhand ke balai pupra bagi kita ke salong po state kejungi dan kami ikut salah kita sebut di berkait kami ke state action bagi train kan regular state olympic action kami nak bagi nora itu fund lembaga ke sarkar bagi itu beliau ke sarkar mentah badan mentah bayaran mentah kalau ada tinggi ikut salah sebut ki infrastruktur yang pecah mendio agar dikenal di sebuah game kalau sudah pahapuan bagi ikut salah lagi kilawan syakmat bagi layak apa bawa kemerendin Waduh mensim, waduh sikirman. Hingga sekarang upaya pak jong kejelam media udon KPP. Ini berpor dengan sarkar, sarah donangnya, sarah pemper. I bak fadina donangnya, ibadem donangnya berkino di kampung pi. Ban berkiu, ya kesuki sarkar. Man warna susu ya ki. Ilkomi lakai ki kopiang kamtam hakobi penting. Kabarang don hakjinya nanti kebolong. Tengok ni menong, nak cepat, ya present jom pakai isu, bulan cepat, bah, nyo benar kesenian, terlihat sya kino kikam jom kau power weightlifting, megalia, bah, nyo ban priang ini kan, song kau bah terlihat nak lihat jumi. Niar penyuri di sebelah kasih juga di poin sekarang ke top apa jangan dilakai weightlifting dari ini pak apa dilakai weightlifting kadang apa ke Olimpik berkemud apa dilakai apa jom kelas 8 kemudian juga Asian Putri Cup betul ni kakap mereka long apa pak ada ki thei pak kirang ki kendaraan din bagi sebentar. Nama kene kalau dia sudah silakai, kapa sipor entah jopi, kerja silakai, kapa pilak besar, ia lagi berjuru, menai cikai pat ia pateng baruan hadir. Mes kempat hadir kapor pemerintah UI clear bangidon, apa kecela jungi potential, UI belum natural bro, clear sini, buat mes kem lomba gaji alam nanti aku present berkemai jong ke media state weightlifting action bersama Mak Donald Mumbai dan lah aman ketiu show yang dilakai mereka aku kadang atai boy lah ni aku East Castles rei hau kui ki district group namari sokru ba kibon ki players ki jogi ki bala panra di kejukia la kalong tapo kedai po sispa sempo lani aspa aru rei kalau kamu tang kowe bak sarkar kali berpai dia kicaka ini lekai ke pepaka padodong abukut lada kini kecilakai kiu nak pos upor kapateng jongiru kanayai pos upor lemba ke sports nasoba
Niladon ka man no, say no to drugs, yes to sports. Jangan lupa di 55 kg. Kemudian coba One, two, three.